Srećan rođendan! Hvala vam puno, momci! Možemo li se otvoriti poklone? Naravno, Buraz. Cool, čoveče, hvala ti puno. Naravno, Buraz. Ovdje idemo vodke i Agent 41. Hvala, pretpostavljam. Donosa ti najbolji poklon nikada. Tražio sam ovo neko vreme, nadam se da će ti se svidjeti. Da li ono što mislite jeste? O, čovječ, ovo je najbolji poklon nikada. Ali, to je samo kamen. Crna Gora baš obožava ovaj kamen. Sad izgleda dobro. Želim taj kamen. Gospodine, upravo smo našli zemlju sa mnogo nafte. Da li ti izgleda kao potvrda nafta?